Ikundi kimwe kia nthuki kuma Buri ni beyitie amwe na kubwithia ikundi kiwe kathiri nikio Buri Peacemakers. Barua moroto yo ni kureta urumwe ati Gavana Meru Kawira Mwangaza munini wawe Mutuma Ntwethinkia na kinya MCA bakiwa witi na mbere ni buremete mature na ni untu bwa mpatho cio che maita kwa maita. Kelvin Kimathi aina ntetoi ondego kuyiro mpathusha rungu ati katongoria kaunti ni Meru muno Gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza na MCs baraba ingie mbungeni ya kaunti ya Meru nthuki mbithe rungu wa Julius Kiremi wadi ni cionthe ithano Buri bothuranitie ikundi kimwe kia mwanya kia kuromba thiri kiria atongoria bao kiria gikumenyekana ya Buri Peacemakers. Mwe mwansirishi wa gikundi giki kia Peace ndene Buri na ndigukara ndiguru ndikuona uria Meru itite na swa Buri yetu iria Gavana wetu umite Mheshimiwa Kawira Mwangaza na iria Mheshimiwa Rindikiri aumite ndigukara ndona ngwataniro iria yagite kiribo na ibo atongeria betu ba Meru otegera Mheshimiwa Rindikiri no rungamirite no chairman wa jumbe bonde bara bendene Meru ko ngona guti tofauti yawe no umwe na president wa MPs bonde ba Buri ba Meru na kachoka ngona Gavana no we umite ruterero Buri takara ndona Meru yonde ni akarire akiraki batu Buri guti turaraia turakari tukiri twinde ndona no monka tugwatane twambirie mubira ju kuma naria kana babetu baumite tumite ward cionthe twina Timau twina Kisima twina Kibirisia twina Kirua Nari twina Roiriro Rera tuonere atugwatane tutongeretwe imunene wetu gwitwa Kathia kana Kirimi senator atwaria tuga tukakira u twinthe oteuntubu yani manto yatebwa na kuringa na Buri itomikine na kia kuromba thiri kiria atongoria bao Meru kumania bura mtu withirete tena mbere kunyilika bonene maturene kumania wacia witi na mbere muno kulukira thirikari ya kaunti ya Meru twina ndoa kinya ndoa ijirire ikurwa nyakini yo yumiaga kwa ndewa iri mwananchi wa kawaida no kwaga maendeleo ritwambiria kurwa na ndibaromba mwaka jojo tukiinga turugura jojo ungi atwithire twendene kenda mwananchi atetheka jathai na ndikwena nero ninone turi mwananchi uri onde kuruna ara na kumia barabara icithuki na ndira gutina thiri gutirio mujumbe akeza itangu gikuria gutirio Gavana agaitangu gikuria kukethwa bena misosano na thaizi ni gitarira babatere kwithwa becoka mashinani bagategera antu bao ba Buri bategera antu bao ba Meru County bakomba kubatethia na intobiria batikubiona kagitene kaka kwa nkuromba thiri ithwendene Meru County bathari tukuromba thiri nioneke kenda mwananchi akona maendeleo ndene ntura thairia tutina thiri thairia MCA na Gavana thairia tutina ngwataniro umenye mwananchi onthi uti maendeleo yakona ndere anturene atukwangaika njira itegwitirikika ngugi ciongwa itegwitikika lakini thiri konekana kati ya Gavana na MCAs ngugi ikomba gwitika mashinani tukomba gwita biashara mwananchi ure onthi buru kajojo kara gatigukinya gatikumba kumira kagura chumbe njira athithirwa no kukira thiri athithirwa njira umira akagure chumbe bakinyilia ngwatano ya MCAs bao na Gavana wa kaunti batitite kuria na itio kingi kinene kia mwanya muno ngwatano wingi ya itumi muno atateka Gavana uyu na munini turiuga ndene ya Meru twina manager thatu twina deputy twina Gavana na twina mwananchi wa kawaida kwa utoriuria netio gikinene Gavana na munini wawe bagwatane njara betithie Meru na mbere o uria baciitirie muingi wa Meru na twi nyuma yao tukabagwata njara na twite na mbere gukeep thiri iu kiripotera Weru TV kuma Buri mbita wa Kelvin Kimathi.